bakunzi ba byose TV rero ndabasuhuje gatano kuri gatano. Wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora ndagushishikariza gukanda subscribe ukibuka gukanda akazogera, then tukajya tubana mu biganiro byanjye byose bya buri munsi ngenda nikorera gatano kuri gatano. Uko musanzwe mubizi rero twikorera ku makuru ajyanye na football, ni ibivugwa byose muri football tuba tugiye tubigarukaho gatano kuri gatano. Nkuko mubibona rero nicaye hanga kugira ngo mba updating gatoya ku mikino igiye kuba mu kanya. Ni hagati ya AS Kigali iri bwakire ikipe ya Rayon Sport ku isaha saa 12. Ni ikipe ya APR iri bwakire ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni ikipe rero biri buhure ku isaha saa 9 ni mukanya kuri Kigali Play Stadium, aho hagiye kubera imikino ibiri ikomeye, mikino rwose y'injyana muntu. Kuri uyu munsi abakunzi ba football muraza kuryoherwa na football muri rusange. Harimo kuvugwa mikirero muri APR, harimo kuvugwamo yuko APR yaba yageze ku bakinnyi b'ikipe ya AS Kigali iri buze kubi ihatana na Rayon Sport. Bakaba APR ikaba yashyizeho prime ikomeye cyane iri ku rwego rwo hejuru, barimo kugira ngo baze gutakaza amanota, Rayon Sport ize gutakaza amanota imbere ya AS Kigali. Nyine ni motivation APR yahaye abakinnyi b'ikipe ya AS Kigali kugira ngo nyine bakine bafite motivation baze ko gutesha amanota ikipe ya Rayon Sport. Bikavugwa rero yuko ikipe ya APR yaba yatanze prime byibuza iri hejuru y'ibihumbi 100 kuri buri mukinnyi kugira ngo amanota 3 Rayon Sport ize kuyasiga inyamirambo. Ariko n'ubundi Rayon Sport ikaba nayo yashyizeho prime y'ibihumbi 150 kuri buri mukinnyi. Kadime Ndiaye akaba yahawe amadolari 150, urumva birakabakaba hafi mu bihumbi 180, hafi 200, urumva bitewe nuko idolari rihagaze muri iyi minsi. Rero biragoye kuza gutakaza uyu mukino hagati y'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko ni motivation ku makipe agiye atandukanye. Akaba ari yamaze Rayon Sport nayo yamaze gutanga prime ku bakinnyi ba Mukura. Nge nababwiye yuko ari spectacle muri aya makipe hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ziba zigiye zihanganye. N'ubukeba bw'igihe cyose, n'ubukeba butajya buvugwaho rumwe. Uko bwije nuko bukeye rero bagenda bagira gute, bagenda bavuga bati umwe ari hejuru, undi ari hejuru, undi ari hejuru. Nge ndi hejuru ndi Rayon Sport, nge ndi hejuru ndi APR. Ugashaka nyine uri hejuru ukamubura. Ariko kubijyanye n'amafaranga ikipe ya APR ibiri ku rwego rwo hejuru kameme, ntago wayigereranya n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ku munsi w'ejo nibwo yakoraga imyitozo ya nyuma, itari ifite Aruna Musa Majari wa Charles Bare wamaze kujya i Bugande. Yagiye kuba yivuza, bivuga ko yagiye kwivuza, ariko bamwe na bamwe bakavuga yuko rwose mu buyobozi bakavuga yuko bamubuze bitewe niba yaragize ikikango cyuko Forunganya arimo kugenda atsinda ibitego, we akaba nta mwanya arimo kubona. Ntago ibyo nagenda mbigarukaho kubera ko ntago ndanga ngo nkiriti ku mukinnyi, ahubwo buriya ngomba kubakurikiranira amakuru uko bwije nuko bukeye. Statement zizajya zigenda zisohoka, narababwiye ni hano kuri byose TV uzajya ugenda uyahasanga. Rero ejo bari barimo gukora handover ikipe ya Rayon Sport. Ubuyobozi bugiye bucyuye igihe n'ubuyobozi bushyashya buriho buyobowe na Twagirayezu Stade, akaba bari barimo gukora icyo bita handover. Rero bakaba barayikoze ku munsi w'ejo, bavuga bati dore ibyo twakoze, dore namwe dore aho twari tugereje, namwe abariho mukomereza cyangwa se mugire ibyo mugabanyamo. Twagiye tubibona yuko ari byo
bagiye bakuramo ubuyobozi buriho ubu, hari ibyo bakuyemo, hari ibyo bagiye bongeramo. Bivuze rero yuko ubuyobozi buyobowe na Twagirayezu Tade bakomeje kugenda bazamuka cyangwa se bayobora ikipe ya Rayon Sport ku rwego rukomeye cyane. Ni ikipe ya APR rero nayo yakoraga umwitozo ku munsi w'ejo hariya Ishyorongi, rwose abahungu bayo bameze neza, ariko Dauda Yusuf naho hari ndetse na Victor Mbawoma Chukwuemeka nawe ntago aragaragara neza. Twagiye tubona ku mukino washize w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya APR, twabonye yuko kuri atake bari babanjijeho Tuyisenge Arsene Tuguma, ese biraza kongera kwisubiramo? Reka tuze gutegereza turebe niba Darikonovic kuri uyu munsi ku ikipe ya Mukura Victory Sport hari ikintu ari buze guhinduramo kuri line-up yari yabanje kuri Kiyovu Sport ku munsi wo wa kabiri. Ku wa gatatu yari yabanjemo line-up, ese ni iyihe line-up iri buze kubanzamo? Amahirwe menshi rero nuko mbona yuko uko iriya kipe yari yarinye hagati mu kibuga hari harimo Ruboneka Jean Bosco, Nibizi Ramazdani ndetse na Tadeo Luanga, Lamin Ba nawe yari arimo mu kibuga hagati, batakisha Tuyisenge Arsene Tuguma waje no kubyara umusaruro. Reka tuze rero tuze kureba yuko hari ikintu kiri buze kuba gihindukaho 5-5. Ndabakurikiranira amakuru yose mu kanya gatoya 5-5. Ni byose TV, genda utubresinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, then dukomeze twibanira 5-5. Nawe uri ibwota amasimbi, genda utubresinga. Ushaka kuba watuvugisha uri bwota amasimbi hirya no hino mu kayarere k'ibiyaga bigari, ndabasuhuje cyane, ndabakunda cyane. 5-5 ni Kubwimana Olivier, ni byose TV, nkuko mugenda mudukurikirana 5-5. Nanjye ndabakunda cyane. Ciao. Genda udukandira subscribe, sharing, liking niba wakunze ibiganiro byacu tugenda dukora muri Amerika, Burayi, Canada, Mozambique, Malawi, Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda, Congo n'ahandi by'umwihariko abanyarwanda muri rusange. Ndabakunda cyane. Ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV. Ndabakunda cyane. Ciao.